هذه الوجوه وجعلنا نرى هذه الوجوه الطيبة النيرة الصالحة إن شاء الله. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita bisa menatap wajah-wajahnya orang-orang saleh, wajahnya wajah orang-orang yang bercahaya di sini insyaallah. هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. Ini termasuk dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. أن الله من علينا بالجلوس أمامكم. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kami untuk duduk bersama kalian. كخادم من خدامكم من خدام طلبة العلم. Sama seperti pelayan kepada kalian, berarti pelayan kepada para santri. ونحن قد جئنا من اليمن. Dan kita sudah jauh-jauh datang dari Yaman. وهي بلاد بعيدة جدا. Yang mana Yaman itu negeri yang sangat jauh. مسافة آلاف الكيلومترات. Jaraknya mungkin ribuan kilometer. كل ذلك للالتقاء بأوصياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Itu semua ditempuh hanya untuk bertemu dengan wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي يقول عليه الصلاة والسلام. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, سيأتيكم أناس يطلبون العلم. akan datang suatu saat manusia-manusia mencari ilmu, فاستوصوا بهم خيرا. maka aku memberikan wasiat kepada mereka, memberi wasiat kepada kalian untuk baik-baik kepada mereka. فالخدمة لكم وإكرامكم هو خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu, kalau berkhidmat kepada para santri dan memuliakan para santri, itu akan berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن قدرة الله سبحانه وتعالى ولطفه بنا أن أوصلنا إلى هذه الأماكن. Dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam takdirnya kita sampai di tempat yang jauh ini. وإذا قضى الله أمرا حققه. Karena kalau Allah Ta'ala sudah menulis takdir, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan takdir tersebut. كل ذلك إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Itu semua sebagai bentuk kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي أسس مثل هذه المجالس. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang mengasaskan majlis-majlis seperti ini. وجاءنا بالإسلام حتى جمع بيننا وبين قلوبنا. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang membawa Islam sehingga dapat mengumpulkan hati kita dan hati kalian. فلولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تآلفنا. Maka kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak mungkin menjadi dekat. ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعارفنا. Dan kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak mungkin saling mengenal. ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا. Dan kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak mungkin kita bisa kumpul bareng-bareng. ولولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جمعنا دين واحد. Dan kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak mungkin Rasulullah mempersatukan kita di dalam satu agama. ونحن قد وصلنا إليكم في شهر رجب. Dan kami telah sampai di sini di akhir bulan Rajab. وهو شهر الإسراء والمعراج. Dan di bulan Rajab ini adalah bulannya Isra dan Mi'raj. الذي حقق الله فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يرتجيه ويتمناه. Yang mana di dalam peristiwa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa-apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Nabi Muhammad. حيث أن الله سبحانه وتعالى أوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما لم يصل إليه نبي من الأنبياء. Sampai pada tahap Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke suatu tempat yang enggak mungkin pernah nabi-nabi sebelumnya sampai di tempat itu. فكان إسراءه عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر دليل على أن الله سيطوي له الأرض كلها. Dan kemudian ketika Nabi Muhammad SAW diisrakan pada bulan tersebut, itu sebagai bukti bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat waktu dan tempat untuk Nabi Muhammad. وأن الله سيطوي الأرض لدعوته عليه الصلاة والسلام. Dan kemudian nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat bumi ini untuk perluasan penyebaran dakwahnya Nabi Muhammad.
فإنه ما من بقعة من بقاع الأرض إلا وقد وصلها الإسلام. Maka tidak mungkin salah satu tempat yang ada di muka bumi ini melainkan Islam sudah masuk sampai ke situ. فكما أن الله طوى الأرض لسيدنا محمد في لحظة واحدة وانتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم من المسجد